Za najmladših emisiju Decinski švet rezervovana perša čast štvrtkove emisiji Dobri večer Vojvodina. O schádski švetovej radi Rusnacoch Rusinoch Lemkoch, ktorá prešloho vikendu otrimana u Devi u Rumuniji, jak i o aktualnih obstavinoch u rusinskim ruhu u Švece, budze vecej slova s hostami u studiju. Jak prešla 24. ružova zahradka, jak i u pečatki u Čašnjikoh i Hostcoh, doznace tiž na štvartok. Pod naslovom Ekumenista i erudita budzeme emitovac dokumentarnu emisiju o dlugoročnomu novosadskomu parohovi ocovi Romanovi Mizovi. Dobri večer Vojvodino na štvartog na 20.